دەم باش خوێندەکارێمێ هێژا و دەلال جارێکە دیێم بۆرەنا ئەز مامۆستا دژلامە برانشێ بیرکاری ڕەفایەکێمێ هەفتوورە بن ئەس هێویتکەم و سوودێژێ بکەن وانامەیە بووری مەلسەر ڕێزکردنا هەژمارە شخۆمە بەرێ هەژمار ژیەکێ حتا دەهامە بربوو ji sıfır heya daha ew hejmarê me ji xwe wanameya borî jî vê cem me got rêzkirina van hejmara ber bi pêş ve û ber bi paş ve dema ku em ber bi pêş de diçin me got hejmar zêde dibin dema ku em ber bi paş de vedgerin hejmar kêm dibin niha mînak ez ê bêjim ev çend pênûs birana em wa bi hevdûre bijimêrin yek دو سێ ئەف سێ هەژمارن نا دەما و ئەس بێژم ئەز وەرم بدۆ دەرێ ئەس بەر بە پێش دەهارم ئەس بێژم ئەزێ بەر بە پێش دەهارم ئەف چەند پێنووسن ئەف پێنووسەکە دەما و ئەس یەکێ لێ زێدە بکەم وێ ببن د پێنووس دەستێمدا دەما و ئەس یەکە دی لێ زێدە بکەم وێ ببن سێ پێنووس لێ دەرێ دەستێمدا ئەم بەر بە پێش دەچوون هاژ هژمار ژیەک دۆ هەیە سێ ئەف سێ پێنووس دەستێم دەنا دەما و ئەس بەر بە پاش دەڤەگەرم ئەس بێژم ئەس هژمارە کێم بکەم ئەس نهاف چەند دەرمە گوت سێ پێنووسن دەما ئەس یەکێ ژێراکەم وی بمینن چەند بمینن د پێنووس دەستێمدا ئەس یەکە دیژی ژێراکەم دمینن یەک ئەس یەکە دیژی ژێراکەم دمینن سفر تشتێک دەستێمدا نامینێ vê wateye em bêjin hejmarê me dema em ber bi pêş de diçin hejmar zêde dibin û em ber bi paş de vedgerin hejmarê me kêm dibin îro jî em ê hejmarê xwe hejmarên ji yazda û dozda û sêzdeh û çardeh em ê bibin hejmarê me em bi nivîskî û hejmarkî jî em ê wa bibin li vê derê va çend wêne li cemehane yan jî em ê bêjin mêzinin gul cemehana em ji xwe me hejmarê xwe heya deha me derbas kiriye em ê jê pê de em ê bikemlênin niha li vê derê em werin va gula bi hevdûre bihejmêrin em ê mêzên çend li ceme çê dibin yek do sê em ber bi pêş de niha diçin em bi rêzê hejmarê xwe ber bi pêş de em wa dihejmêrin yek دو سێ چار پێنج شەش هەفت هەشت نە ده هەیە دهێ me biriye piştî dihê çi hejmar li cem me tê zarokno hejmara yazdehê li cem me tê yazdeh bi çi awayî tê nivîsandin em ên hejwara binivîsin li ser xêzika bala xwe bidnê de her tim divê hûn li ser xêzika binivîsin me berê ji were got oxtê hûn li ser xêzika binivîsin wê xetê we nexweş bibin wê nûska we jî nesbehî bê niha hejmara yazdeh hejmarkî em çawa li ser xêza dinivîsin bi vî awayî em mêzînin hejmara yek û yeke dî jî direxda em ê binivîsin ev hejmara yazdeh li cem me ye û nivîskî em çawa dinivîsin nivîskî jî bi vî awayî yaz ده yani em çend dîpayekê ji hejmarayekê dibin û piştî wêna jî deh yaz deh yanî yek û deh em komî hevdû dikin dibina yazdeh li cem vê derê piştî yazdehê çi hejmar li cem me tê em wa bihejmêrin mêzên ve komek rengin li cem me ev hinek rengin em ê va renga jî bi hevdûre bihejmêrin me got piştî dihê çi hejmar tê yazdeh tê niha em ê va jî bihejmêrin heta çend çi hejmariye mêzên ev rengek دو سێ چار پێنج شەش هەفت هەشت نە ده ev na me birbûn me got yazdeh îro me bir piştî dihê yazdeh tê piştî yazdehê çi hejmar li cem me tê hejmara dozdeh tê niha em dozdehê jî hejmara xwe dozdeh hejmarkî em çawa li ser xêzika dinivîsin hejmara dozdeh ew jî dîsanî hejmara yek û di do li rex de ev dibe hejmara وختê dema em hejmara yek û aliyê wê rastê em çi hejmara do bibînin wê demê ev dibe hejmara dozdeh pişt hejmara dozdeh nivîskî em çawa dinivîsin li ser xêza ew jî dîpayekê ji hejmara do ye doz û deh pay wêre yanî em bêjin do komkirînî deh çi qas li cem me çê dibe yan jî em diha do alê zêde dikin doz bibûrin dîpaza ji bîr kir doz ji ber em li ser xêza binivîsin me got xêzê me xweşik bin doz
ده بفي آواي أم هجمارة خويا 12 دنفيسن نفيسكيجي أم الفيدري ما قد هجماري ما جيك حياة ده حياة 12 أمواد جارك دي بريزي أمواد بهجميرن يك دو سي چار پنج شش هفت هشت نه ده اف ده هجماري ما چبون پشتی ده چته هجمارا 11 ده 11 بفي آواي زاروكنو أم دنفيسن و پشتی 11 چه هجمار الجمته هجمارا 12 أم هالو هجماري خبريزي بر بپیش وده چنها پشتی هجمارا 12 چه هجمار الجمته امینها ويجي ببن پشتی 11 شخوما قد 12 پشتی 12 13 جاري كدي أم ودگرن ميزينن ما قد أف دما هكا وري بيراوه هجمارا يك ميزينن ما بفي آواي دنفيسان يك ما بفيرنجي دنفيسان نهال فيدري وده ما أم هالو ما دنفيسان نها أم دماكو أم دبيجن 11 مانا ما قلت دها وما هجمارك ديليزي ذكر نفيسكيا ويجي جبركو جوارا هيسان بزاروكنو ميزينن ما تيبا يكيج هجمارا يكي ما بر و ده شخواد ميني وكا خوان هان فيسكي ما قلت 11 چاوة چيد بي ياز شخو أفهار دو تيبليزي داد بن و ده ميزينن دوجي عيني رنجي 11 چيد بي دو هجمارا دو مهالو دنفيسان دماكو ما قد 12 ما دوي دي الدهيزي ذكرن بو 12 الفيدري دواخو أم الفيدري أم تيبا أو أم رادكن أم دبيجن دوز و دهاما ديساني أم دهيلن يعني دو و ده جبرن فيسكيجي جورا هيسان تربي و دهنا خو بدنا ده هر هجمارا كو أم ببن أم بيجن 12 13 أو تيبا دسبيكي يا جيكي حياة دهي أمن تيبا دسبيكي أم جويد بن ودهما الجهخوا دنيني جبر هيسان كرنا نفيسان دني جوارا نها أمي ورن درباسي هجمارا 13 و 14 جيب بن بشتي 12 جبركو 13 الجمتي نها جي ما قلت أمي هجمارا بشتي 12 ما قلت هجماتي هجماري خجارة كدي أم وقرين جيكي حياة 12 بر بپیش و بريزي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ايرو جي ما هجمارا 11 و 12 بر نهاجي پشتی 12 چه هجمارتي الجمع هجمارا 13 هي كامي زينن هناك ليستوك الجمعنا اميوا بهفدورة بهجميرن چقاسن هجماري واناكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 چند الجمع چه بون 13 هجمارا پشتی هجمارا 12 هيتي چه هجمارا 13 هي ام هجمارا 13 هيجي لسر خيزكا بفيرنجي دنفيسن ام نفيسكي چاوا دنفيسن ما قلت هر هجمارا كبشتي هجمارا دهي دماكو ام دبن هجمارا تيبا يكي جوي هجماري و ده ام دنفيسن نها تيبا يكي هجمارا سي چيا سي تيبا سايا ام دبيجن سيز و دها خوا امي ديسا نفيسن مثلا دهر هجمارا 11 هيا 19 اف نفيسكيا دهي تيدا هيجبر هيسان كرناوي جي جوارا بشتي 13 چه هجمار الجمته امينها ميزينن امي واغوكا بجميرن مي بهجميرن چقاسن الجمع بشتي 13 ميزينن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ما بر پشتی 11 ما گو 12 تی پشتی 12 13 پشتی 13 چتی هجمارا 14 تی ام 14 جی هجمار کی ام چاوا لسر خیزا دنویسن بوی آوای ام هجمارا خوا یا 14 دنویسن لسر خیزا ما گوت هرتم بنویسن جبر خیزه وجی خوشک درکون و نویسکی آویجی تیپا یکیج هجمارا 4 چیه تیپا چا پشتی ویرا ام بیجن 4 و ما گوت جیش خوا 10 ام هرتم بنویسن 11 حیا 19 لسر خیزا ام بوی آوای هجمار خوا بنویسن ما گوت پشتی 12 چتی 13 پشتی 13 جی 14 نها بریزه ام ورن جاره کدی ام میزینن ما گوت 1
پشتی یکی دو پشتی دوی سه پشتی سه چار ام هجماره خواه و بریزی بر بپیش داده چنها پشتی چاره پنج پشت رجی شش پشتی وی هفت پشتی وی هشت نه ده یازده دوزده سیزده و چارده وی آوای هجماره ما بریزه بر بپیش و جیک و یان بریای که جیش خواه ما هجماره خواه صفر مجبیر کر هجماره صفر تی بر بپیش و صفر حیا چارده بریزه بر بپیش و بوی آوای نها جی هنداری یا روپلا سه و شش امی چار سر بکن نها جی هنداری روپلا سه و شش ام چار سر بکن پرسایی که چش متخوازید بجه ام هر کومکه که بگهینن هجماره گنجاو اف جی میزنن هر یک جوانا که کومکه کل جمع هیا امی و بهجمیرن اف کومکه که چته دیا مورینه امی و بهجمیرن چخاسن امی و بگهینن و هجماره هانی امی و بهفدوره بجمیرن یک دو سه چار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوزده سیزده چارده اف چند موریل جمع چه بون چارده چه بون اف جی هجماره چارده امی کومکه خواه بگهینن هجماره گنجاو اف موری هانه امی بگهینن هجماره چارده نحال به درجه اف کومکه هنک طورن الجمع امی واجی بهجمیرن امی میزینن کی جان هجماره گنجاوا امی بگهینن هجماره وینا یک دو سه چار پنج شش هفت هشت نه ده یازده چند طور الجمع هنا یازده طور الجمع هنا هجماره میا یازده جی هبایا امی وا طورا بگهینن هجماره یازده هجماره گنجاو نها الوی داری افچنا اف مساسوکن الجمع شاكرين مساسوكن امي وانا بهجميرن چند الجمع بن امي وجي بگهينن یک دو سه چار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوزده سیزده چند الجمع چه بون سیزده شاكرين یان جي مساسوك الجمع چه بون اوا او جي مگهانده هجمارا گنجاو الوی داری اف جي هن تليفونن امي لوانا كيشي بهجميرن یک دو سه چار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوزده چند الجمع چه بون دوزده او جی امی بگهینن هجمارا وینا یا گنجاو اف پرسایه که بو پرسا دو چجمت خوازید بجه ام نویسینا هجمارا بردوام بکن هجمارا یازده الجمع نویساندنا تابلوی دا و هجمارا دوزده الجمع نویساندنا یا سیزده الجمع نویساندنا و یا چارده دبیجه ما چند د تابلوی ده چند جهوالا سه جهوالا هجماره هشتنا امی وانا که جی عینی هجماره امی بنویسن هجماره وانا که امی بردوام بکن تابلوی آخوا امی داگرن و هجماره هانی هجماره یازده و دوزده و سیزده و چارده نها الوی درجی زاروکنو وانا ما ویرنگی بداوید به حتی وانا که دی و مینند خیر و خوش